V-Ray je komercijalni rendering plugin, odnosno dodatak namijenjen za 3D programe. U ovom videu fokus je na korištenju V-Raya u SketchUpu, a u njemu se najčešće koristi za arhitekturu, dizajn interijera i eksterijera te dizajn proizvoda poput namještaja. U V-Ray Asset Editoru nalaze se mnoge opcije, među kojima je i biblioteka materijala. Ako vam se V-Ray nudi bogatu biblioteku raznih kategorija materijala, svi materijali su visoke kvalitete i već su im podešene postavke. Primjena je jednostavna, primjerice želimo kamen iz SketchUpa zamijeniti boljim materijalom iz V-Raya. Jedan od načina je da odaberemo Select, Simple Paint i kliknemo na materijal kojeg želimo zamijeniti. Zatim u V-Ray Asset Editoru na tom materijalu kliknemo na Select Object in Scene, čime smo označili sve plohe na kojima je primijenjen taj materijal, i onda samo desnim klikom na željeni materijal iz V-Ray biblioteke odaberemo Apply to Select. I ako na ovaj način podesimo sve materijale u sceni, dodamo neke modele koji su V-Ray ready, odnosno već podešeni za V-Ray rendering, podesimo osvjetljenje i pozadinu, dobit ćemo sljedeći rezultat.